Ngoba uNkulunkulu ayinguNkulunkulu ngegama elithi uNkulunkulu. Unguye ngezinto ezimenza abe uNkulunkulu. Noma ungalazi igama elithi uNkulunkulu, uzawufa ungakholwa. Uthi ngiyafuna umkholelwa, ngithi senikholwa ningamkholelwa. It's because wasigama awuzazi izinto ezimenza abe nguye, ngoba ayisibo uNkulunkulu ngegama, unguye ngezinto ezimenza abe nguye. Uthando nguNkulunkulu, ukuthula nguNkulunkulu, iwisdom nguNkulunkulu. Uma ungenwe zizo, ungenwe zizinto ezimenza abe nguye, atsho abe nguye kuwe. Now uAdam waphula ukwalahleka ezazinto, because zazisithi uma zikuye ziphume kuye zimambathise engadingi impahla engekho umuntu, because zazi mazidibene sibe yinkazimulo, sibe yinkazimulo kuye. Athi mayehamba umuntu akaboni umuntu, abone uthando, abone forgiveness, sibekezela kuye. Wathi mhlake ngoku umoya ungcola, kwaphuma ezazinto zinguNkulunkulu kuye. Wavele nqunu, wathi nqunu Adam, instead of ba alungise umoya wayofihla ngaphandle, kanti akonakalanga ngaphandle, konakalile ngaphakathi, na affectile ngaphandle.